uthenga for 10 million ngiyikhokhile imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapho leli dladla because she's involved ayikho into yake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha angazi nebhadi noma wachathwa ngesichitho lo ngisaba ngisho ungena ebusinessini naye yonke into anayo fana ungabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo hey hawo angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi uMakaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda kade kufika abafuthi hey akathi kumanga ngathi awukanti niyabona ay mina bengingafuni ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini she's out there without permission my permission but lalela mntwana ngoza mawumfati wendvodza uyacela awungicela ukuye kuthini at least let your husband know ukuthi ngikuthini mase sekubona nje uqhamuka nje awu angazi lesifebe besiyaphi mawuthu bamthanda the Zulus are not happy with her kufanele kube nelibandla labo make leleya labo yebo bondlonkulu libafundzise sibondlonkulu ba behavior njalo lapha ekhaya kodwa yazi ukuthina amabandla kanjalo engathi bathola le inkonzweni koShembe maye mina noShembe mina uShembe kimi uyabona uShembe unyani isilima manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo ukuthi uMasango lo uyazi uphi hey ngicela ubuye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela lesontweni lalela ngomdedela inja ayihambi inja iyokhwelwa esontweni wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela uyodungama lo akangazi akuvuka noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishaya engane ayingazi ngiyinkosi how did I become a king ngoba ngumthakathi ayezidishile ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba izilo ayezidishile ungalwa nami wena hey